Lógicamente Agli siempre se le exige ganar طبعا الاهلي دايما مطالب بالفوز، y esto lo sabemos todos los que estamos aquí وده شيء عارفينه كلنا طبعا، y el objetivo es ganar el partido وهدفنا ان احنا jugando نفوز بالمباراه، con los que creamos que son los mejores jugadores para ganar ese وان partido. احنا نلعب ونشكل العناصر فعلا اللي هي مفيده بالنسبه لنا. Lógicamente hay un grupo de jugadores que vienen jugando la Copa de Confederaciones طبعا عارفين ان في مجموعه من اللعيبه فعلا لعبت في القائمه الافريقيه، tenemos la posibilidad también de refrescar el equipo con algunos jugadores que no han jugado este último partido. برضه عندنا الامكانيه ان احنا نضيف عناصر اخرى غير اللي موجودين في القائمه الافريقيه. Bueno, para mí este es un factor esencial. بالنسبه له ده عنصر اساسي جدا. Yo estoy convencido que en los éxitos del Ahly de estos últimos años متاكد ان نجاح الاهلي في السنوات الماضيه، los fans han jugado un papel fundamental. الجماهير لعبت دور رائع مع النادي. El apoyo del público ayuda mucho a ganar partidos. مسانده الجماهير بتساعد جدا في الفوز بالمباريات. Solamente, incluso sin entrar en el estadio, حتى بدون الدخول للاستاد، la pasión que nos transmite los aficionados حتى وهم بيستنينا بره الاستاد، يعني الحماس اللي هم بينقلوه creo que es un للعيبه، factor fundamental. اعتقد ان هو ده عامل رئيسي جدا. Yo creo que nuestros aficionados estén en el campo es para todos muy importante. اعتقد ان حضور الجماهير للمدرجات ده شيء مهم للجميع. Que el equipo quiere que nuestros aficionados estén en el campo apoyando al equipo porque vamos a ser más fuertes con el apoyo de nuestro público. اعتقد ان كلنا متفقين ان احنا عاوزين فعلا ان الجمهور يعود للمدرجات، لان فعلا هيكون مسانده وهيعمل اضافه قويه لينا كلنا. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en el partido y cuando acabe el partido después ya veremos, volveremos a entrenar como siempre tratando de tener al equipo en las mejores condiciones. Ahora de momento pensemos en el partido. دلوقتي احنا هنصب تركيزنا كله على المباراه اللي جايه، وبعد ما تخلص المباراه هنفكر ايه اللي هنعمله بعد كده. Bueno, tenemos muchos jugadores. Todos no pueden jugar. Cuando tienes tantos jugadores, al final hay que elegir y se elige a los que en cada momento crees que son los mejores y hay que... Tenemos muchos jugadores, Di. Sí. احنا عندنا فعلا لعيبه كتير، وبالتاكيد مش كلهم هيلعبوا، فاحنا في كل مباراه بنحضر ليها وبنختار اللاعبين العناصر اللي هي الافيد بالنسبه لنا.